my name is Omar. Welcome to Tajikum TV. Today we have a reaction video from Ralik Official. Let's go before we lose a lot of time. We need to see the reaction of this video, okay? Because some of fans of the channel requested to like this video, so thank you. Like, comment and share this video. Let's see, let's go. Reacting now. تاجیک ستایل تقدیم میکند. Tajik style. Bro, Ralik. از تقدیمات تاجیک ستایل. آسیا رکرد. دونه دونه اشکی چشمت مرزه رزه برون دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان دونه دونه غم دا دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه دونه 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 اشکی چشمت مرزه رزه برون دونه دونه کشتنی غموی تنه به داستان دونه دونه غم دا دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه دونه یک تا قدموتا با کبلو روی کافل دا مونده رفته استای دورونی کلوب منو زوتا MP3 да партофтум да YouTube барои ки қатит гузашт хела рӯзои хуб сартавардор чашмомда нигоҳ ки ҳақиқата ӯ женестай сарф кадит дар кори дақиқата надори дига мараза то бемато озоди задагиим ақидата ҷои ту идоф кидата идоф контактои мае блоки муаммо дора дига фарқим надора ки ҷои телет парол дора ки кира ки ҷо мебара кира пеш боиш метан кира маст мекунан шаву кайфи боиш метан дона гузашт соло чердаки маҳкам надорӣ ба рафтанам зиқ нашидӣ дарду алам надорӣ ту да пирай қичоқӣ сартамони хобат барай ягон ҷо тағам набоша дониста ғам надорӣ дона ашки чашмот мереза реза борон дона киштани ғамои ту на би досон дона ғам да дилат имрӯз месоза хона ки ба номи тирали мехона дона ашки чашмот мереза реза борон дона киштани ғамои ту на би досон дона غم دا دیلت امروز مسازه خانه کی به نام ترالی میخونه دونه اگر میدانستم که اشکای ریختش دروغای فرخوندم گفتگانم فهمیدم فروخای مرم با عقل شیدم فهمیدم چی گپ کارای شب نمیگفتک میمردک فهمیدم شهریارای سری قرم دا میبدری شد میکم سود باشه نخواستم نامی نامرد قطعی محکم سود نشم دونه اشکای ریختای او را پاک کردن دیلی مرا چاک کردن وقتی او را قچاق کردن دونه рал битони суратой бидаша дарте пакаёши хита бикана дилта да дигарте ҳаёти туву як киное бучидай чизе бидами қабр гузаштава гумшидай пешинаи о михтаи мошини моломулка фамиди ман намешам дига сито доди рута дига нестам одаме ки фақат дай паси тишама амуралике ки мехона дона диша дона ашки чашмот мереза борон дона киштани ғамои тина бидосон дона غم دا دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه دونه اشکی چشمات میرزه برون دونه کشتنی غمای تنه به داستان دونه غم دا دیلت امروز مسازه خونه کی به نامی ترالی میخونه دونه Bro Ralik, your music is good and your style and everything is so good, man. Keep continue. Guys, if you like this video, please let us know what kind of videos you like. We need to see your comment section. What do you like? What kind of artists you like? Please leave the comment section. What kind of video we make the next time. Thank you, Tajikum. See you. Ramadan Kareem and Eid Mubarak.